Ada apa muka ditekuk begitu? Udah kayak dompet tanggung bulan. Ya pantes aja Lancing, mukanya ditekuk. Kan Babe lagi marah sama Kak Ayu gara-gara video Kak Ayu nyanyi dangdut itu kesebar di YouTube. Ya Allah Kansa, mulut lu lemes banget sih jadi orang. Biarin aja sih Bang, biar Encing tuh tahu kalau Kak Ayu itu nyanyi dangdut gerobak keliling, tau nggak? Ya comel itu namanya, diem aja mau ngapain lu? Terus aja belain. Ih, bawel. Udah, stop. Masya Allah, diberantem aja gue bingung. Mat, emang begitu kejadiannya? Lu ngarahin Ayu? Gara-gara Ayu nyanyi? Ya elah, Pop. Kenapa jadi Omat sih yang disalahin? Lah, bagaimana nggak mau disalahin? Si Ayu itu nyanyi emang kenapa? Kagak apa-apa, nggak haram. Lagian dia nyolong kagak, ngerampok kagak. Kenapa jadi lu marah? Lu kadang-kadang kayak anak kecil lagu lu. Pop.